مرحبا تماشاوانین مهجان هم لآمدین قادا نوروزین گل آمده بجوشک بکلجانک مزن دهرک قاده امی جی ایرو نیرینین وان جوشا وان تکوشین هم بینین سر اکرانین و امی بشوپینین کرم کنن به او ربچن ماما تشکراتی وسا از آگریاتم ام بلی مام نوروز جبواتی چواتی تو کاری سر نوروزی بیجی چه نوروز بونا کردا سرهلدان اج بونا کردا پیروز بونه بونا کردا تشتکی هری مزنه کلجانک آنجام بیجین جوشک چوال سر و خودی جوشک پر مزن کلجانک پر مزن سرمایه ام رابونج آگری حتی نیورا حتی نکش بونا و کلجان آن بونا و جوش آهنه بود پیروز بس پاس ساق بی مال توابه مشکور هاتنه نوروز جبواتی چواتی امش دیرکی هاتنه چاو ساق به وام جبو نوروز یاتی نوروز پر خوشه ام دخواز ها نوروز جبو کرداتی چواتی چه معنی تي چه معنی ماش ذات مجادله مش بريده اف نوروز ها زعول بالصلايه هي ام بياش بريده دكن هما کلجانک چوال سر و هیم بیجی انا ما نعلم من بيفيا جوشک چوال سر ته هیم پر تشكي پر مزل لسر منه ازي شفرانه كتمه اري والله تمام دا اسپاس کن پیروز به نوروز جبو ما کردا ما گله بدل ده حیام گاش وریده ان شاء الله جوری وشین ده پر خوشی در باس به نوروز تمام کردا پیروز به پیروز به نوروز جت پیروز به تو بیجی رنگ آزادی رنگ کرد ev te çuvatı آلا رنگین آلا کردن از هاتم جزیره نوروز te پیروز به ciziri atıyor اری پیروز آلا به هاتم صاحب خودش ترازی خورده نوروز آخه نوروز ما خوشه kiye هه kiye yani یا پر خوشم دی ام muşkura atın ام سوریه آتنه اه kelecanek anji coşek çalı serve ولا و پر خوشم ما ام جه حظ coşek kelecanek çalı serte آدیمان سلام سروتم و از هفته خواب میبرم کم تاب بیشین مایلی çenda derketin un çuma hatın nevroza amede ji bu te çuvatı ev nevroz امسات سه شبه ترکندی سمسوره هات نمارا تیوره هات نبرا نوروز کیف خوشیه رندیه ام دست به هاتن sonra Kemal Korkut'a. Amsavi Kemal Korkut'un has havalı koma. اولا خوی گندی خونی ام سایوش هاتنی پیروز به ایوا گیاه Nem پر kelecanın ji bo ku em navî berhemê denin yanî tiştek pir xweş e Newroz ji bo me anî hatina biharê ye hatina azadî ye hatina aşitî ye ji bo me em gelê civan gelê xort gelê pîr em ditem li virin ji baran jî zîpik jî kevir jî bibare em li virin bun gelek xoşik bu ne cilû bergê kurdî gelek lu hatiye dîsad ben piroz be piroz be karî be piroz be Nevroz buharı, Nevroz aşıtı, Nevroz gelime Kürt yani aşıtya meyi, buhara meyi. heyecanek kelecanek çalı serve Pir heyecanı hoş zermeyi yani em pir keyif hoş bunu bir Nevroz ve yani buhar merhati sava Nevroz'u. spas tu çit fikri em ji aydê pêftin em benda Newrozê bûn em serê me kiyen ne aydê em li benda Newrozê bûn em do kêfa raneketin ya hingiya serê sibê jî zû şiyar bûn em xwe xazir kirin û em hatin Newroza xwe inşallah em Newroza xwe xweş amade bikin û em yerin mala xwe gelek spas gençler merhaba şöyle Merhaba. ka jbo çi un hatın îro nevroz em îro ji boy Newrozê hatine ji boy azadiya hatine ji boy aşitiya hatine ji boy berxwedanê hatine Newroz Newroz pîroz be روز روزی شادی نوروز کردستان ام روز روزی نوروزا جیجنی که خوش با کردی پیروزا tam jî ji vî mijarê de ciwanek hat gelme û niha em ê nirxeyî bigirin serî de nayle bi leşkerî têkevin qadê
Ka tu dibêjî çi çima wisa dikin? Nizanim devleta Türkiye em teze çün hela hundur kontrolê çekê me girtin û çekê te çekê leşkerê û em nikarin birîn hundur. û here çekê xwe bixe mîna wî were min jî got ku Newroz ji bûna gelê Kurd û Kurdistanê ye. Em çer werin çekê xwe sivîl nabe çekê Newrozê va çeka ye. Çekê min jî bela vê plaska min bernedan. Herî dawî de ev jî çekî gelî Kurd e yani ev serî tiştek Serê tiştekê gelê cudayê Kurdistanê ye yani gerekê tiştek ha yasak nekin tu ji kur hatî li Amed? ji xelkê xarpê Elazığê me. Tu ji wir hatî? Jur hatime êvarda saet yekê şevê de hatime sawa Newrozê hatime. Ama bernadim hundur da nizam şer bikim yan şiva terim mal yani jî bi imkanek xwe têkevim hundur. Newroz ji bo te çû hatî û ser Newrozê çi difikirin tekoşînek çawa li hemberî we heye? Newroz ji bo me yani dilê me de ye Kurd û Kurdistan em bu jê hez dikin hezkirina me yani. Em bela hezkirin. Gelek spas dikin ser. Eyvallah sağ ol teşekkür dikim bu. Newrozê em ji têr hatine vê deran. Ji têr ka. Gundê Eglê. Me baz daye ha. Wallahî bîlehî em perîşan mize. Çavê me tê girtinê eş xewa gêj bû. Çenda rabû çenda hatî Bi Xweda wekîl ev heftada na şeşada raw me. Me baz daye. Erewe jî tune û me xavêtî ew ê baz daye ha. Herê wallahî. İşe dengbêjiyê ez kanim bêjim tune derim. Ran tekbêj dibê. Herê, herê, herê. Ay delal ay delal. Were delal de semera çiya de dünya mera poze cule poze tu kelo xeru yarım cegiş xuyay. Taxme singu berem keç keç delal dile mera. Nala portakale keç portakale amey. Hengve serte xurmeka Bagdaya zireka şingale. ناوله طاقم سینگو برم کس کس ترا خلامایوی بس ساعت خوش gelek spas. Nevroza 2026 ji bo gelê Kurd hem yekîtiyek hem jî statûyekî ew ê bîne. Bira gelê Kurd bi vî rengî tev bigerin û yekîtiya xwe li her deverê Kurdistanê li çar perçe Kurdistanê bi yek dengekî yeke Kurd yeke. Ez bawerim 2026 ew ê bibe aşitiya 2026 Newroz ew bive aşitiya gelan demokrasiya gelan ew bixwara bîne û yek jê jî statiya gelê Kurd em dixwazin û ew jî bixwara bîne. Gelek spas. Tu hatî kura? Haskira. Tu hatî kura? Haskira. Bêje Newroz pîroz be. Haskira. Spas. Şişbaş. Em bêjin muşkura hatin Newroz ji bo te çû hatê û ça pîroz dikin. Em jamedê hatin em jamedê ne Newroz ji me çevatê dike ji bo azadiya gelê Kurd ji bo serokatî xwedêtiya serokatî ê gelê bindest azadiya gelê bindest ê gelê bindest bi serî hilda kavin hesirkan serî hilda agirda da o jûr de mazlûm doğan û heya îro dest pê kirî ev jî azadiya me gelê Kurd e. Yani Newroz azadiya gelê Kurd e ceşna gelê Kurd e. Pîroz Kelecanek em anjên bêjin coşek çawa li ser we heye? Wele kelecanekî pir mezine ye. Em dibêjin Newroz vê agirê Newrozê bibe agirê aşitî û azadî ji taybet jî serok û jalan re înşallah azad bibe fîzîkî nava me de bi nava gelê xwe de bi Newroza gelê Kurd
گلی بندست و پیروز کم سماشوان نجا هر کو ساعت در باست به گلی آمده به جوشک به کلجانک و به جلو برگ خوی کردی در باس قاده بن ناجی امیش در باس قاده ببین قاد تجد به امجی وی کلجان آنه میبینین سر اکرانین و ناجی وند بینین گل به جوشک هری مزن در باس قاده بن کرم کن ام به هر بشوپینن هری داویج اسکارم یا بیجم هوا اقواس نباش روشا هوای نباش بجیم بیشن باران جی بباره لی فقط گل آمده به تکوشین خو به برخودانی خو کال پیر زاروک فرق نکرد تمشی در باس قاده بین چمه چی بیجی؟ نوروز ایرو خوشه ایرو چمه ایرو خوشه؟ ایرو پرزا کتیه ماش اوی ملتی باشنه ناین کس باشنه ناین نه جبوني آماج كيتين رب العالم المكتب يبدو رحمه آماجا قالي كرد چیه؟ قالي كرد چی تغازه؟ كرد بسري خبن اوجي جبني ظلم وتعديات درن سپاس ماما هذا خدش سپاس نوروزا پیروز بدای واجی پیروز ساق سپاس اون چوانن تجبی عمری خواتی برا چوا در باست به کلجانک چال سر وهی پر خوش در باست به ام بو مدن بری نوروز چوا بو نه نوروز چوانه بری نوروز daha iradeli bu بترسو بخوف بو اما پر خوش بو انا نوروز ملت وكا كيفك يعني وكا اوكيكيتي جيه چی ببر نوروزه ده yani irade که چوا هبه گره irade ki پر خورت هبه irade ki yakiti هبه شبوكو به پیواجوی به دست کتی جار کردنی دست در نکوه جبوکو دست در نکوه گره نوروز جی خورد به گره گل جی خورد به نوروز پیروز به مامو تو سر وی نوروز چت فکری کلجانک چال سر تهیه اثر آشیتی ایدم آرامی ایشالله وره از سرکفتن چه به امه رزگار ببنج بن دستا در کبن وی ظلم و زورا کستر ما ایشالله را به امجبوی هیوید کن و داخوازی هم کن ام لورنج بوی هم بین تشکراتی برا اش بسم الله تمه نافچه بسم الله پیاما تجربی نوروز ده چیه؟ پیام مجرا آشیتی هم تخوازن ام هیویجی گلی خود کن که گلی ما خورد بیا یک تب بیا یک ایشالله ما بسر کن سپاس دیسا پیروز استر چاوی و تبا پیروز به نوروزا پیروز به نوروزا گل همه کرد پیروز به ادبیجم انشالله به سدما آشیتیا گل کرد تشکراتی اوسا اج آگری ولات سرحده آگری آدمه بله ev Nevruz ji bo te çivatê Nevroza 2026 birastî jî girîng e çünkü pêvajiyekê li pêhemberê me heye pêvajiya civaka demokratîk û aşitî ez dikarim ha bêjim aşitî nêzik e aşitî nêzik e serfketin gelê Kurd ra peyama te ji bo Nevrozê heye ji vira peyama me boy Nevrozê Xwedê başarî bide خودی باشاری کی باش بده ام سپاسی خوش گله آمده گله کو کردستان هر چهار پارچه کردستان هاتیه تبلی بیه ام سپاسی خوان را دبیجن دستی وان دلی وان ساقبه یه همو کسی جشن نوروز کردا تمامی پیروز بیه اون ببینه بخیر خاشیدا مالا واوا سپاس پیروز ساق بین مالا واوا سپاس دایم گل ابکی تچ خوشه کراسی تچ خوشه تشکراتی کلجانک چال سر تهیه ولا أجفرال آمد رودنيم أجفر هاتمه لبكي من كنجي من دول بندا من أبي جشن رنگ آزادی رنگ کردیه ولا رنگ جشنية أبي آزادية أبي سرهلدانية أبي برخدانية أبي هبونا كرداية أبي نبروزا آزادية و سركفتنة و بارشة و آشتية و نبروزا هشتر گلی پرچه کردستانه گبونه یک پرچه کی ارز کردستان چهار پرچه نینه یک پرچه نوروزای سالین
لحمو قالي كردستان بيروز ولا قالي روجاوا بيروز ولا باخشور وباكور بيروز ولا gelek spas kin ê jî pîroz be sağ سپاس خوش Nevroz pîroz be mama امروز آوازی پیروز بک Çavani baş گلک باشم خوشی آواد خوازم gelek spas kin mama ev Nevroz tê çuwa tê tu ser Nevrozê karî ji me çi bêjî نوروز جبونا کردا تشتکی پری بواتهه دیروکیه بله ام کرد گرک ایرو کسیل مالا خو نسکم ام هر روز گره ورن الوی درهانی چواکو احمد yani ki mala kurdaya gerek iro kurd hemu 21 bajarê Kurdistanê gerek li vir biyana gerek hebatekî wer bata kiribe gerek apo îro gerek li vir biyana ava salekî tê derbas bû ev kêmanî kiye pêvajiyek jî heye wek te nego pêvajo heye baş e em paş dibîn em rind dibînin ji bola bütünê gelê rûyê dunyayê cîhanê lê ji bona Kurda daha jî pirî biwate ye lê kêmaniya wî heye tu dixwazî çi bibe here tiştî holdarê me kêmaniya wan di vir de heye belê Xwedayê alemê dibêje hûn însan Müslüman birayê ev in du he birayê we bi hev ket gerek evê sîsa bike navbêra wan li hev bîne egew yek ji wan nesekinî bi hev ra li evê dinê bide heta ji quwetê da dikeve edaleta Xwedê qebûl dike tê aşîtiyê ew çax îja bi edaletê nava wan da barişê çêkin aşîtiyê çêkin ku egevê huzûrê hûn bibînin lê 63 devletê Müslüman qaş û ango navê wan Müslümanin ama lîderê wan êkî wan dewleta birêve dibin giş zalimin taxûtin bi taxûta ve girêdayîne îtaat Xwedê ra nakin ji Resûlê Xwedê ra nakin Qur'ana pîroz bi cîn nayînin ji ber vî qasê ev nexweşî ketî nava vê dunyayê nava însana